Ni uhoreru uria wambiriirie gucokereria mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu. Kwambiriria muthe wa mwambiririo guku gutiragerekaga kumana na ndugamano irire yumiritie gatagati ga atwarithia bodaboda na matereba a ngari cia Kenya Mpya. Atwarithia bodaboda magitetia kugutho na kuragwo kwa umwe wao. Shida ichunguzwe kiini chacho ni nini? Ni ama dereva makuruti ama ni madawa ya kulevya wanatumia? Kwa sababu hata unashangaa hizi basi kila mwezi unaona 6 mpya zimeingia kwa barabara. Kila mwezi unaona 6, 5, 10 zimeingia kwa barabara na kila mwezi watu wanakufa. Undu uyu ni uracungireirie muthianiriro wa thi thutha wa atwarithia bodaboda kuhinga barabara ciothe guku makigiria ngari cia Kenya Mpya kuingira kana kuma tauni-ini ya Thika. Tunataka sasa tujue hii shida ituisha, sababu sasa tutauliwa si wote. Maabitha a borithi nao makihinyiririo guthii na mbere kuhura miriungo ari njira ya gutigirira thayo na mihango ya ukui-ini yacokereria. Kila siku mtu wa pikipiki amegongwa. Kila siku. Yani hata huwezi maliza mwezi mmoja kama hujasikia ajali. Na ajali itokei na gari zingine. Ni hisi tu Kenya huwa. Gukinyeria hoe waira amwe athiaria mahuthagira bathi cia kambuni ino matiramenyaga uria marainuka kumana na ndugamano ino. Riu matereba ngari ici ni moretio gukorwo na wimenyereri munene mabarabara-ini niguo kurigiriria mitino ta ino. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ngaari wa Kamau.